Muay Thai Association of Meghalaya hapo ka jinyala mo ba esun kumunong ikay kalawan ra ika nambat keburom ika jela Meghalaya da ka bakhuri kerdan ba ar hak ransan ni kura Muay Thai ka badang sudah blong shen kane ka jinjob ka day hadin ba kunhun ni kura jung ka jela Meghalaya kala simbenta ka 7 Uma National Senior Muay Thai Championship ka balong Hyderabad Telangana ya ka te lumpung la penyait da ka Telangana Amateur Muay Thai Association harangkat ka jingi trelang bat ka WMC India Hagane ka jingi kon ka kunhun kala akor hado arpnyo tali kitak maksiar katnyo tali kitak ma rupa bat katwe tali kitak ma runong kablalong baro sanpusan tali kitak ma lingba kane ka jinjam ka Meghalaya kalawan ba ar na penki arp kunai tali kunhun na keleng ki jela jong kari kabla simenta ka te lumpung haga te lumpung ikura ka kunhun Muay Thai jong ka jela Meghalaya kamsim lawan ra tang kitak ma hanre ka seiru ikawe ka te kura ka kong Elizabeth Martin kabla yo ban khori ka nam kum kanong ikura ba kansai tam lana ka best fighter na preng ki wepat ki kenthe kura ki balawan bari simenta na ki arab khunai tili ki jela jong kari ka ne ka jinjob kalong ka wepat ka jinyo buram ka bakrawi ka jela Meghalaya bat ka bala pen I ka sap jingla kai bakrpang jong ki samlai kura jong ka jela haga ne ka ju ka singin na kaliang ki nong snong ka dong nong kandang saidan ribo district hapo ka jingla mo ba 15 yang simli rang ba dong ka dong nong kandang saidan kilami paj ba asurok ba ban pediang bat pen kuburom usamla ujal armarak ubade weni kesamlai la kayu bla simenta bat ka kunhun Muay Thai jong ka jela ute usamla ude basong basa ka dong nong kendang saidan bat ulayo ban khori ki artli ki takma na ka te lumpung nga ku presiden jong ka Muay Thai Association of Meghalaya baringkat bat hapo ka jingelam jonga ba kunjo jong ka association bro koi ngai kublei bang priang buram ha ju ukor yakni kena belewan ban simenta sya ka new Umai National Championship ka balalong po Hyderabad hapo Telangana hapo ka SA Convention hapo Telangana teng so wanong nakaliang ka association ngiso barai ka burom sikat dai wad padeng ki jinge abakile kiwan ki kena ring lala banora ya kana mak burom binglayo yu gol nyu ar pun nyu tuli gol medalist nang ta khan nyu tuli silver bat kharwe tuli ki bronze bat total medal ka jela Meghalaya kayo ar samsan tuli bar nglayo haka kerdan ka baar haka tega championship keberang sidap haka absan terik dan nak ka option ngimdon ban keren sibun kasulong baik tang di ai kublei bat kitbok kitweng yakni kena jeni kinang la ban wara susu iki medal kamtam haka ni ka national ka bangidang ban pentre nam ta ka national game 2027 kaban solong hapo jela Meghalaya hapuna Januari ban kermenru kumbang ila kulare government lane hapo ya ka DSWA MSWA ba ka jela Meghalaya ngin ra khambon ki gold medal ban ra ya kana bat ki burom hamtam ba ya kane ka national game kabalong ha ka jela lejong bat ladangila ngin persyang hiru ban ra ya ka champion team lada kalong kabala bat kata kalong haki kena ba ka syong haki coach ka ba sarkar la ajing siu ngi saungut ki coach bat ngila ban training ba khamba cucu iki bat kunjo yak sarkar bla ai gitar bla kundit kundiang ya ka Muay Thai Association ko manglayo amta berkhot ban kermenru bangin ra saya kata kana buram na kamta ka jimbit kundiang bat na ban ra ya ka jela jingi borok kowe hamtam ko bang ongru ba state kala la ban ra ya ka neka ya kata live ko kandai national game ko belong arto apnyo dengan so nakaliang dengar dengan dan isi ban kan sibon dengan so ban ai play saya sin ai play kimi kikpa kibel kit kia wat apa deng kiting ngi kam apply nak sokar bang ngilek cimenta chatai are kalong ka jinglek nadu bang ngilek bat hadu indawan ru kalong bai ka jinglek jingsap na kiliang kimi kpa bahaya hasan balase yodon ki way ginu yodon ki ba sponsor iki ni ai play iki yodon ginu belai ai lese ka jingkarsan yano reno nomor na kaliang ka association ni klub ICT yano ban pan ya kaliang ka jingrap ban rei kermen ru ba ladadon kita kinong ai jingrap ru ni ai play iki kana yo ekemet phat ka khoj kya ba kitu ki bring ai play ru lekidon ginu ki ba kersan ya ka Muay Thai Association of Meghalaya nginang ai play iki ngan luai ki ru kana yo ekemet phat ka khoj kya kumbang ilong kene dan kaliang ka association ngai play session kamtam ki coach bidon ni katu nengut iki atlet boleh le ba boleh yo medal bat kamtam iki kena ru ke bam yo medal kimdei bandu je kermen dan nakaliang ka Muay Thai Association of Meghalaya ngila ada peluang ya ke meeting mana kane ha ka khandru tarik jong Januari
Banrai na kamta ka state tournament hajing syak state tournament ngiju pelong ho bana April malu snam khalai sausan teng lashim da karai jong ka association brokawai bangin pelong ya ka state tournament ha ka arpusan apnrio pnyaur pra hang ni hasaiden bat ban pelong ru ya ka ni ka selection ka final selection na kamta tu kena balik banlong ka preparation for the 39 national game 27. Kini kena boleh praktis ni ngabun ngai training keleng-keleng haman lagi distrik. Dan daya kini ke nasional ke sawan hang ni kalau nadu arsan penrio penyor pra sausing ke tournament kendon ke sub junior ke junior bat na kamta ke senior na penta ban select ya kini ka kabadai ka preparation national game 39 2027. Dan nang ta kini kena boleh select nang ni baru kalau bagi kena kin syong ni kin saang ni ka training sedang no nadu ubnai match ter hadukan dekut katai ke baik kena syong ni. Daya kini ki por beladap nilai training keleng-keleng hi distrik berprateli distrik kemudian application bat ngebat ka Muay Thai Association kendai teli distrik. Jadi kermen begini ki distrik kinwan bercinta perfect bana penta bania bu namta ketika turnamen ke baiklah ong mena sua. Patai kendiat akawede ke Muay Thai sepang ki event. Ngidon artli ki event kata kawai ka combat kemudian artli kadai ka armature kemudian ngidon ki jingdeng sedem ngidon ke jingdeng chest guard headgear gloves bat kini ki elbow guard vaksin guard kata kadai ka armature kadai ka under 23 nang tang ngidon sakawai pat kadai ka elite ke bangindeng chest guard chu kabelong kata ka bangindeng chest guard chu kadai ka elite kadai 23 above for sauko kata di atli ki event ki weight kategori ke bakat kum ka rule jong ke IFMA adem ta ski event ski weight ngidon ya ka white crew bat ngidon bat ya ka memai ya baru ki event po ka Muay Thai ngidon South League event tengi so menang na kini ki brief kini ki medal sementara ban ngamla ban brief tau combat boyo kata nomor ngap syong ngap selek lu kena kita biar nak combat ke tengut biar nak memai ke tengut biar nak alai ke tengut bat biar nak ka white crew ke tengut terai kum ba phi kumta miyo ngimta kalong arp nyau tuli medal jong gol nang ta khan nyau tuli silver bat khatwei tuli bronze ka total medal ke Jela Meghalaya kawan san tuli kendiat ngaso kendiat ban keren meneng faidin biang sedin kalong ba na kaliang jong Elizabeth bro cerita le timro free terai mta ni kasin kadai bulalai ben simta biang banyak kun apa combat abde nyuk san kilo wal ada ka rem kawan baaru reina kaliang ka tournament of the best of the fighters kamut na kaliang ketika 7 United Muay Thai Championship ulang po ada herbat kamut Elizabeth layo yang ke best fighter ha ketika championship na kaliang Jela Meghalaya.